wa mbunge ya kaunti ya Meru ni Wayu Bundi ni akenerete afani untu wa kurungamia wendia bwa mabukando ome ya nthiguru mwankandiria gukethirwa na maketha ja kung'ana bobone kenda kurigiria wendia bwa mbukando itikuri untu bura bombekia kuangaratania thoko. Speaker Nkuruki ni akenerete urimi bwa kao akiuga ni kwithirite no maugaruruku akiuga ari na wirigiro thirikari igeta na mbere kurikithia mawatho ja gitumi kuthegeia urimi bubukinya Nkuruki. Speaker Meru ni Wayu Bundi augite mutojo thirikari gutigira tiba kuinga kwenda mbokando gwita kaome itagarya rirega nontu biatuma antu bara bakenda kwenda mbokando itikuri betho bakirigirwa bategeje kuthukia thoko kagita karia mbokando nyingi ketho ciekura na gitumi kia betho bakirigiria thoko eu itikethirwe kendereaga barabendi ya mbokando ndene nthiguru ciome nontu mbokando ni nkai demand ya mbokando iriguru muno beta bagaketha mbokando itikuri beta bakenderia antu barabari ya mbokando ndene nthiguru ciome barikia kwendia mbokando iria nontu itikuri cieta ikigunda ikagunda gikunjara ne gunda gikunjara na tibatio kunjara then nayo mbokando eu kwatuika ni tuthukirie thoko yetu ya kimera gitu gya Kenya kou bakuthithia kugeria kurigiria thoko eu itikendere kuma gitari mwanka mwezi wa 3 nuko batu gukari nontu mbokando ya tukambiria kwenja kuma mwezi wa 3 then ikethore mbokando ire kuri na mbokando ire karia thoko market yetu kenda market yetu itikathuke ome indi amna bubu Wayu Bundi akerera mantu akawa akiwa mbere kimera kiu kikawa kithwa wathobokindia kawa kukurukira mitandao buketha bukujura untura buka murimi kanyaga kega kondia kawa kaunya mbica ciri iguru tayari ngwitikia tukiuga twaketha kawaka kakatweke karaite kemiundene twita kigwa ketha tuketha twina sheria enjeru area igwetu na gichungu tumeta online trading kana online auction that muntu ari America kana Britain kana South Africa nombe kugura kawa ndene ya Kenya na atiaja then akaibia arrangement urakaona kawega kagitate kakombo kinya nthiguru iria akiuria mikagita kaka petha bakiugira kawa kao niketha gutigira ti gutinginya biratonya birabitoko ya kawa riatuga ikarumine nungu kawa karumairo nungu mbere iraore komoka kana iraore athirio komoka oreo ndande ndire ni gita muhimu sana ya kuringa kawa na ndawa ya kurigiria nungu ili tonya kawa ni karuma nungu ikaruma kawa ikenda tomba gucie berio kawa getu tukeyoketha mweri jona jo 5 jo 6 gatiketha karumi nungu Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutiriro Kangangi.